nifata genda nindafata guma mu bigaragazo. Inzira y'agakiza, inzira kuja mu ijuru ni mu dushigo tw'ibyago, ni mu dushigo tw'ibyago. Tahandi wibonera nushaka uzohudumiye tuzohudumiye kondusha. Nasengeye muri Karongi imyaka 7 simyo kuyu waza kujanayo, kandi imbaraga zo mu mazi akonje tuzazisaba kuzuzwa. Zupfa kumva gusa igitengo cy'imvu cy'imbeho nawe ukama wongera haruka sekitani abaye wambaye n'ukuri kose kwibara yose kabara twaraga tugenda nawe tugapfukama twaradutwarwa Karongi kazijana ishaka igazo ikagarura amazi cyo kimbe yagukuba oya Roho wa Bwana ni mtulivu ambaye anatulia kimya. Na soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 2 n'umurongo wa 9. Nasoma jewe Giswahili, ubundi ufite Bibiliya yera wo kumva ari tayari yodufasha. Turasoma ibipande 4. Filipi Biblia yavuga ngo kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno. Sura ya 2 mstari wa 9. Akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vitu vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Baba Mungu. Amen. Amen. Soma. Ico catumye Imana imushira hejuru, imushira hejuru cyane kamu izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari izo mu ijuru cyangwa izo mu isi cyangwa izo munsi y'isi, kandi imizose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data ihimbaze. Amina. Amen. Soma Abaefeso igice cya 1 umurongo wa 20. Igice cya Abaefeso igice cya 1 umurongo wa 20. Aliyoyatenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu, akauweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana juu ya falme zote na mamlaka yote na nguvu zote na kila jina litwajalo walitajalo katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao tibia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose bishize munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo isumba byose, naryo ngo ribe umubiri we ushitse kandi ushirirwamo na byose. Amen. Wakolosai sura 1 mstari 16. Abakolosai igice cya 1 umurongo wa 16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana, visivyoonekana, enzi, mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake, kwa njia yake, kwa namna yake. Uko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, indebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe wabiremye. Amen. Some Isaya 53 n'umurongo wa 19. Mwene data nahatusomere kuko bitekana kuma mundo kuko birandusha nyine, kandi 50
53 n'umurongo wa 19. 53 umurongo wa 19. Isaya 53 19. aipo. Reba ku 9 Tanzania. Mungu akarizika. Imana iranyurwa. Kandi gatatu. Reba 73 no kuri 3. 23 mstari wa 3. Isaya 23 na mstari wa 3. Mbuto za Sioni 53 na mstari wa 3. Pole sana. 53 mstari wa 3. Yarasuzugurwaga kangwa n'abantu. Okay. Si. Naho. Yarasuzugurwaga kangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yarasuzugurwaga kangwa n'abandi bantu bima amaso. Natwe n'ukuri intimba zacu izo yishizeho. Imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje ngo wakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahemetwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa. Dushimiye Imana z'ukuri kandi bikomeye. Ibintu by'Imana ni amayobera. Sinzi niba abantu bahumva. Ibintu by'Imana biyobera ubwenge bw'abantu, kuko nta muntu wubijamo ngo bimenye keretse Imana ibiguhishuriye. Kandi nayo nico cyatumye mumbabarire nyine nuko twihute, kuko mwanya ari kumeze. Ikaze twararishimiye, kuza twaragushimiye, kuduhamagara twarabishimiye. Reka tuvugire ijambo. Turaganira ijambo rivuga ngo Imana ibonye icyo yari yarakeneye mu myaka yose no mu bihe byose kibaye, ngo iranyurwa, ngo iramuzamura imushyira hejuru ya byose, ngo imwite izina riruta amazina yose, ngo ayo mu isi n'ayo mu ijuru n'ayo munsi y'isi, ngo ay'ibiboneka n'ay'ibitaboneka, ngo imushyira hejuru y'ubutware bwose n'imbaraga zose n'ubushobozi bwose n'ubutegetsi bwose. Amen. Ibyo bitabo ko ari bitatu nabifatikanije uko kugira ngo tubitambuke tugende. Abantu bari mu kwemera Imana bakagira ngo bagiye kwiyandikisha mu cyabo, ntibamenye kuko bimise ubwami mu mibiri yabo no mu mitima yabo, kandi ari abana b'Umwana. Bibiliya iravuga ngo abantu bose bari ku isi, abagabo bose n'abagore bose, ngo bagira za kamere zitatu. Zimwe ngo nizo batewe na ba se, izindi nizo batewe na ba nyina, izindi nizo batewe n'igihugu, hakaba n'iz'Imana. Imana mu kurema abantu bose yari ikeneye ngo bose babifura, kuko yavuze ngo abera bari mu isi nizo fura Imana yishimira. Nyuma yaho abantu batetesha abana, abandi babakubita bakiri bato, barabahahamura, babamwe indwanire, babamwe n'ibivumvumuke. Kandi ko turaja mu ijuru zo tuzobazwa n'ibyo. Mu ijuru tuzobazwa ibintu bitatu. Tuzobazwa igihe cyawe aho cyaroye, tubazwe urugo rwawe, tubazwe n'umutungo. Ibintu bitatu Imana ibitubaza, ibaze ngo igihe cyawe wakibyaye mu iki, wagikoze mu iki, n'iki wakibonye. Abantu ntibaza bamenya Imana no kutamenya Imana. Bibiliya zivuga ngo Imana yohereje impano mu isi ziba ngo zisobanura imyuka, ngo zisobanura imyuka. Imana isobanura umwuka. Kubera iki? Hari umwuka wa shitani, hari n'umwuka w'ubwenge, hari n'umwuka w'Imana. Ariko izacyerekana umwuka w'Imana n'imbuto z'umwuka: amahoro, ibyishimo, kugwa neza,
kwihangana ibintu nk'ibyo. Bukeye abamanuzi b'iterabwoba y'Abatobiya na ba Senebarati bahanura ubwoba, bahanura uburozi, bapipisa imbuto zabo, bahanura ubwoba. Hacomoka umwana aririmba ngo iduhetse ku mugongo ntako tuzoba. Abazikubise hasi arazifuta ntibabimenye, bazisigaramo. None Imana yaririmba ngo guhetse ku mugongo ntako uzoba. Hariho iterabwoba, hariho gupfa, hariho kujuguma. Pawulo yaravuze ngo se niki cyo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo ni isyago, ngo ni amakuba, ngo ni ukwangwa, ngo ni umupanga, ngo ni inzara, ngo ni iki cyo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo? None rero ufite izina riruta amazina yose, ay'igihe cya none n'ay'igihe kizaza. Ujugumishwa n'iki mwene data? Amen. Ejo naje ku kiro cy'umwana wanje wari wapfuye, ngomba cinjira gutya, navuye mu nzira pansenga Mana sange bari mu giterane batavuze induru kabukongera, kuko sindarira kuva mbaye zandira tokohoye cyangwa nkarira ni useko Yesu yapfuye. Maze gupfusha abantu bakuru batandatu no kuri sindarira. Kubera iki? Uzoja ku kiriyo cya mwene Kabiya muhumurize, ninge ucanje nikiba jende moke bindukererere. Oya nimba nakenyereye umwana wa Kabiya ndakenyerera n'uwanje. Nta mukristo ubahanya kamputari wo kwicara ahindura amarangi. Nije wazanditse Bibiliya ivuga ngo mu minsi yo kuzamuka tuja mu ijuru, bamwe bazovuga ngo twaraba, ngo ngo sinzi iyo muva sinzi niyo muja, twakoraga ibitangaza sinzi iyo muva sinzi niyo muja. Aha nije wahadize aho abaye bapfuraguza ni benshi, ariko nkubwire inzira ija mu ijuru nugusesera mu dushigo tw'ibyago, wagahuruka ukijira kandi wagahuruka ukijira kandi ukabona kuja mu ijuru. Nushaka uzotumira abagusengera bose, uhamagara ku matelefoni bagusengera. Ntibizabuza bapfa gupfa, ntibizabuza abarwara ruvutura kwegwara. Ariko ikizima gisika umutima ni ukumenya izina ufite iryo ari ryo. Amen. Dawudi amagambo y'abagabo b'Imana azarenga ubwenge. Umunsi mwayubi abonye ibyago bimwegereye bimutugirije n'umubiri ushize, aravuga ngo sinzopfa zobaho, kandi umubiri washize n'abana bashize, sinzopfa zobaho, sinzopfa zobaho. Ntabwo rushikagura sinzopfa zobaho, rureguka ayo babaho. Amen. Bibiliya yagize ibyo ngo umunsi umwe bakubise Pawulo ingoni 39, habuze ingoni imwe ngo bamwice, kuko Abayuda bagukubitaga imibabaro ingoni 39 ntibatoye ibimubabaza ingoni ngo bakubite ngo imwe zibiri 39, bagize imibabaro 39 bayimubabaza, hasigaye umwe gusa ngo barangize. Pawulo ngo ahure n'ikanisa barabamubaza ati Pawulo we nuko bakugize, arababwira ngo nubwo umubiri w'inyumushaje uw'imbere ni mushaje. Ngo ahure n'abakabiri bati Pawulo nuko bakugize, arababwira ngo imibabaro y'igihwayihwaye uzituremera ubwiza bw'iteka. Ngo ahure n'abagatatu ati nuko bakugize nuko umeze, arababwira ngo twari tutatureba kubiboneka tuzatureba kubitaboneka, ngo kubiboneka n'iby'igihe gito n'ngo bitaboneka n'iby'iteka n'iteka. Haleluya. Noneho rero bene data bavandimwe, chungulia sana, tutembee pole pole, si kwa haraka, si kwa kukemea. Hari igihe uzubaza umuntu uvuze kuko waja mu ijuru, bati ndabizi aho nurizi yowewe ubiri mute bazaja mu ijuru, ndabizi ati bizimana aho n'abandi
kuva wewe nduvizi ishawasenge kile ambacho umeombea ukakisikia kimetulia ndani ya tumbo nini? Kile ambacho Mungu amekuahidi ukasikia kwamba una ahadi ya Mwenyezi Mungu ni nini? Mbingu ni mbingu za watakatifu. Amen. Amen. Imana rero yazanye inzira zitandatu ndetse rero zoba na zirindwi, ariko ya karindwi niyo kwinjira mu ngoma y'imyaka 1000. Izana inzira zitandatu. Pawulo yanditse amagambo mu Bikorinto ba mbere igice c'16 n'umurongo w'13 aravuga ngo mu rugenzi ruje mu ijuru ngo ni kusimama imara katika imani. No, si kusimama katika dini, si kusimama katika mambo mengine, kusimama imara katika imani. Guhagarara ushikanye. Tuhagarara inyuma yo kwizera, uhagarare hagati mu kwizera. Ushikame. Nudashikama baraguhenangura, ariko uhagarara ushikame. Inzira ya mbere Imana yaciyemo yashakaga kiza kabari mu isi ni munsi heza Ibrahim amasezerano ikazimya ngo reba zira nyenyeri muri ku mubare wa bene uzongana. Icho gihe kiragenda, kipindi hicho kikaenda kikamalizika kabla hakijapata wokovu. Izani kipindi cha kabiri iravuga ngo igipindi cha kabiri mukomeza amasezerano yaje muingia katika sheria yangu. Baijamwo wakaingia katika sheria ya Mungu, wakafuata sheria ya Mungu. Iraheka itabashikije kuri Yesu. Izina rirefite amazina ritaraboneka. Irasubirijiza mu yindi isezerano rya gatatu. Bamba bari musazaga amaso ni paragata. Injira ya gatatu mukabaingiza katika njia ya mifano, ibintu z'imigani z'ibitambo bidafatika. Bayijamwo iraheka itarabona izina. Baja mu nzira ya kane bakaingia katika njia ya vielelezo manabii na matukio ya unabii mengi wakafuata wasifaulu. Baja mu nzira ya kane yitwa historia ya ulimwengu, bakurikiza abami banditse ibitabo 12 baragenda njia hiyo haikufaulu. Bukeye haza ubuhanuzi buravuga ngo umwari azasamida, bikira atachukua mimba, atamzaa Mwokozi. Muri ico gihe Imana hariko izo ngizo haba za Pasaka, haba ibicucu bya Pasaka bibiri. Igicucu kimwe cyabereye muri Edeni, ikindi cyabereye i Misiri. Bahe bashaka Pasaka yocungura abantu. Muri ico gihe barabikora, barahanura baravuga ngo umwari azasaminda. Havuka ba Yesu Irima na ba Yesu Yusuto, baravuka babaho bagerageza gukora birananirana, baroha baba ibikuru by'abarozi. Bangaje imiti y'abarozi ngo bakore ibitangaza, barahebura tibagira iconoka. Bukeye Imana iravuga ngo umwari azasaminda. Mu gusaminda hatangira ibitangaza muri iryo gihe. Biziba ngo marayika amaze kuvugana na Mariya ngo amubwiye ngo urahiriwe Mariya. Muri ako kanya Mariya waje kuramutsa Elizabeth, ngo aramuramutse waravuga ngo ndahiriwe jewe uramukije nyina w'umwana. Kera bayamenye ko kwa umwana kandi ndabivugisha umutima wera. Yeme ariko kumuzamo n'abantu ese ko mwikanisa habamo cyeho, ese ko mwikanisa habamo ikintu kimeze gite cyotuma abandi baramya Imana nuko kandi umuntu ureba n'igikume aza kwitegereza cyo kwa mujojora nimba basubye n'urengeje amaguru ukayisutako birambuye navyo nibiki. Niki cyatumye Mariya we avuga ngo ndanezerewe je uhuye na nyina w'umwana, ariko wowe wamwakiriye umutunze mu mutima ukaba utinyeganyeza. Amen. Arangije Mariya wenyine yari yavuze amagambo menshi. Yavuze ngo uhabwe icyubahiro Mana ya Yakobo we, mushirwe hejuru isumba byose we,
ngo wivugwa n'amahanga yose kuko umbonekeye ungize nyina w'umwana. Ariko se twebwe turi mu bahe? Ariko za kundi Imana bibereze bwa ngo umuntu narwara ngo areke guteta, ngo mtu akigonjwa ngo aimbe na moyo wa kuchangamuka ngo ndamukiza, nawe ukama wishushiza mudamu yaze kukora ati mwiza yo bakurushuka umushayi ashobora ese abandi bavuze ngo turirimbe turi mu bitanda ariko yo kurije ndi mura kandi yamagushika icyayi tiko akabara kimaze ngo yimbe mtu akisikia kwamba amekamatika na magonjwa ngo yimbe na moyo wa kuchangamuka. Haleluya, haleluya. Ndio sababu nyimbo ambazo tunaziimba si mifano ya nyimbo, ni nyimbo ambazo zina maana. Nimeshangaa hakika, mimi sisikie woga wowote wala sisikie kutishwa kokote, hata ingawa mimi siseme nikufa kwa sababu nimesema nitakufa. Ejo bundi abana bacu bose bama bigana bazuru ibiririmbo bitumvikana kuko ashaka ngo amadiyezi y'abadizi. Iyo uririmbya yawe usanga, iyo uririmbya yawe usanga mwe namwe barevera mukama mubihorera uko bararirimba. Uzi kuko hari igihe utazabona izero kandi yaririmbye. Amosi 5:23 yaravuze ngo munondorekerere nimukura urusaku rwanyu n'utudari tujwigira nk'imiyugi. Baririmbye mwabigambo abandi mbonye kwaratunga indirimbo agatahana miliyoni 7 nawe uri ku verse imwe. Imana yazanye ngo duhimbe indirimbo none wogiye ku verse imwe nayo idafatika nayo idahaya yumvikana. Navuga ntana mukecuru afite amashiga kiza gitera ubwoba n'ishiga gusa n'ibindi byose sawa sawa. Nimubwira ubwenge amuhindura none uhimba indirimbo nyandiri timwumvise ko zashize none uko barabaheza bakaririmba iverse imwe yo mu gushimisha barayimenya barayizi. Imana ica muri izo nzira ishaka uburyo yobona inzira y'agakiza, njia ya wokovu itokee, watu waokoke, wapate wokovu, wabubujike katika matatizo na katika shida, wasikie kwamba mito ya hai ya uzima inabubujika ndani yao. Amen. Amen. Tigeze igihe cyo gufatwa kwa Yesu ko ndiruka zukuri. Bibiri zivugamo ijambo ry'Imana muri Yohana 18:6 ngo askari ambao walienda kumkamata ngo walipowauliza mnamtafuta nani, wakaanguka mweleka wote chini. Inyigisho za tiro zazazi bambwiye atasubira ngo ababaze bwa kabiri tibazokaga twari bashize keri miseri yafatanye. Wenyine arubabwira ati se bosha kandi bati Yesu jewe mureke bene data bigishwa mujane jewe mzee uri umwami Yesu wanje we. Ijambo rya kabiri usome muri Matayo 26:67 haravuga ngo bakamutemea amate, wakampiga makonde, wakampiga na makofi. Yesu akatulia mbele yako akitafuta kupata jina kubwa. Ijambo rya gatatu ni Yohana 18:10 linavuga ngo Petro ngo akakata mmoja wao sikio. Alipomkata sikio, Biblia ngo Yesu akailogota kaliweka tena. Babona n'amaso bahaye bareba baravuga ati duhuye n'ikibazo kitarahura n'abandi bantu. Ijambo rya gatanu Matayo Yohana 19 niho zanezerwa umutima wanje ukishima. 19 no ku murongo wa mbere ngo akamuvika taji ya miiba kwa nguvu, bakiringata
y'imisumari y'imitahe kubitana za marito irinjira neza ikambana, akatulia mbele yao akitafuta jina kubwa na akitafutia wewe na mimi pia. Amen. Ni munaki amen. Amen. Akatulia mbele yao, akakubali, akavaa taji ya miiba ili kusudi akupate na mimi anipate. Paulo anaandika katika Warumi sura 10 mstari wa 10, anasema tutaamini kwa moyo, tutakiri kwa kinywa. Tutaamini kwa moyo tuhesabiwe kwa haki, tutakiri kwa kinywa tupate wokovu. Ariko data mwiza mana we, ese mana we, ngo tuzizeze umutima ubimenye neza neza. Kwizera ngo ni ukumenya udashidikanya izo wizeye ko bitazabura kuba. Ni ukumenya. Iyo wamenye Yesu, ukamumenya mu ndwara, ukamumenya mu zaga, ukamumenya mu buhunzi, ukamumenya mu turage, ukamumenya mu ndambara, ukamumenya mu nezero, ukamumenya utuze, ukamumenya ukenya, ukamumenya bakwanga, ukamenya ese nyine twagukunda twese uri isukari. Kamusaga umuntu yajojobe wari mugenda bavuga ngo barajya aho uko bavuze urashushira umugore ntiyarika kujya batarabavuga kuvuga no gusiga amavuta. Amen. Kandi no ukuri kose ndarahiye abantu benshi n'abanyone. Umuntu yomvuga kinyeganyeza nkahamagara mzee akabaho yaravuze ngo uzomburanye izomuburanye uzorwanya izomurwanya ngubwiriye n'abagiri ubugingo bwe nawe sitagana dufite aho uragira nijoro ndi wewe tireka mugurusa tiko mukafu Yesu se n'umwana w'uruhinja cyangwa bazababona umungero turagiye azaragira akareka bakaduharamba. Aye ako ndamukunda ragara ngo ntazahunyiza hayi nuko rwose kamusaba umugabo ataye kanisa ngo bavuze ngo hano habaye baruzi benshi ukade n'umwana ashitse n'uko ugiye mze kwanza uwo mugore mushoranye uzi uko ameze. Icara wihangane ushabura. Amen. Matayo 27:19 muka Pilato ari mu nzu y'ibwami aguwe neza asinziriye ntazagonda amakuba ntamubu winjira mwabo. Marayika arije aramubwira ngo genda ubwire umugabo wawe ngo yirinde ari amaraso. Indari amaraso. Mzee tukricho twaromba. Amen. Baba sirikali bose ko barumva, bari bahema kubita ko barumva, bari bahema bavuga ko barumva, abahe ko barumva, bose ko barumva bati noneho iyo turoye harayobewa. Yowa. Mukanya Yesu ngo agire gutya. Nabuza abantu bampize ibishora babiri. Yeshua senta azizalivyo yakanihangana beza bukecho bizivuga ngo Yesu aje kuja kumusaraba ngo yayambaye izahabu z'abari mwisi ngo yikorere intimba zabo zose walikuwa wamechukua masikitiko yao yote ngo akajivika zambi zao zote. Nicho kitumii usambana uwagiye kuuzana kumusaraba ukamusubiziwa zambi zote akazichukua akajifika zambi za walimwengu zote na zako na zangu ndugu yako. Haleluya. Ni munakire haleluya. Imana mwagire ukabona Imana ngo Mungu akamupa kisogo. Imana ngo imuhishe amaso kuko yahindutse ibyaha. Yesu aravuga ngo mana yanje we niki kikundekesheje Mana. Nao
Imana yahunze ishusho yamubonyemo yambaye ibyaha by'abari mu isi zose. Imana ngo ihindukire Yesu ngo amuhamagare, Imana ngo irahindukira, ngo ihindukire ngo isi ihinde umushyitsi. Amen, amen. Ni muri Matayo 27:51. Amaze kuvuga gutyo, Matayo 27:46, ngo avuge gutyo ngo Imana ngo ihindukiye. Yari yikoreye ibyaha by'abari mu isi, yari yambaye ibyaha by'abari mu isi. No muri Yesaya 53:4 niho abivuga ngo alikuwa amechukua masikitiko yetu. Twahasomye igihe ngo abyikoreye. Na muri Matayo 8:18 haravuga ngo amechukua magonjwa yetu yote, magonjwa yetu yote. Mwene data we, nshuti mukundwa we, reka Yesu akwakire yewe. Mubwire utakiriye ayo magufwa ari mukundya, mubwire utakiriye mu mugongo wakundutse, mubwire utakira akagahanzi kangoye, mubwire utakira akira n'ubundi nyakira niho unyakira Yesu we. Amen, Mbabare umuntu arashaje imyaka 70 n'ibindi, kurira ni kawaida. Yesu ngo akivuga gutyo, ikintu cya mbere pazi ya hekalu rekapasuka mara mbiri. Hamanuka ngo ijwi rivuga ngo dufite ubushizi bw'amanga kwegera intebe y'Imana ngo tugasaba imbabazi n'ubundi bizadutunga mu gihe kizaza. Turabufite, dufite uburenganzira, turabufite. Yesu yaratubabariye, kandi Yesu n'ukuri yaratubabariye ngo arangiza aje iburyo bw'Imana. N'ubu aririrwa gusa babarira. Si umutamzi utangwisha amaraso, ni umutamzi wababarira. Babarira. Ariko abakristo ntibabimenye, bashika mu ikanisa Satani yanibukije ko kirandirwa ngo bazacumbira mu ijuru. Imana ibahese umugisha mama, Imana igumugisha mwinshi kabisa, Imana igumugisha mama. Aka gahuzu ni ukuri ukambare neza, kakoze ku mubiri ikaze. Muri wa mwanya pazi yari maze gusaduka, isingu yashuguma, isingu ishugume, miamba ngo ikapasuka. Ibitare by'amabuye byari ku misozi, bumva ngo gwa. Baza kurangiza batafitoni ibiki, bati nta bindi bihabiba, ni ibitare bihabitu. Naho Imana yinyeganyeje isi bakaje kureba. Yes, amen, amen. Inyeganyeje kugira ngo irebe umutamzi wanje, irebe umucunguzi wanje, irebe uwambabariye, irebe uwangiza ubwoko, irebe uwangiza uwera. Makaburi ya watakatifu yakafunguka ngo wakaonekana katika mji mtakatifu. Arikibali gini bintu ziza ngo bari muri defile hajabo, nta muntu utambuka ubundi, bose bari utukuzwe Yesu, utukuzwe Yesu. Ngo wakaingia katika mji mtakatifu Yerusalemu, wote wakisema utukuzwe mtakatifu, utukuzwe mtakatifu. Paradisi bunze iko imetoka kuzimu ikipenda mbinguni. Amen, amen. Paradiso ngo imara kuunga tiyarekera mzee wa wazee, mili ya watakatifu ikapanda. Wa mkuru w'ingabo Matayo 27:54 ngo alipoona mambo hayo, ngo abonye ibibaye, ngo abonye ivy'Imana ikoreho, waravuga ngo hakika yake huyu alikuwa mwana wa Mungu. Amen, amen. Ubero kurgose eza mwagize ubwo nimwakire bene data, ngo abonye ibyo bibaye. Umusoda wahoze umukubita, umusoda wamukoreye amabi yose, ngo alipoona mambo hayo wakamutukuza Mungu wa mbinguni. Aravuga ngo ni ukuri uyu ari umwana w'Imana.
mukamwanya mzee wanje aracikana data we ngo aracikana. Matayo 27:50 ngo akakataro. Abaefeso 4:8 ngo ye yari eteremuka, ngo aliteremuka, ngo akateremuka, ariko ndagukunda Kristo we. Ngo aliteremuka, akateremuka, akaingia katika moyo wa nchi, waja mu mutima w'isi. Ejo bundi kuri gahuza migango babajeje ikibazo ndanezerwa nagisomye muri Luka 16:23 haravuga ngo uwo munsi Yesu amanuka ngo yageze mu bihugu bine. Igihugu cya mbere ngo yinjiye mu gituza cha Ibrahimu, ngo arabwira ngo jipeni moyo, nimeshinda ulimwengu, ngo limuhumure na neshenyezi. Aramanuka ngo akaingia katika shimo isiyokuwa na mwisho, asanga ngo ni gereza y'abadaimoni, ngo akawatangazia. Arabwira ngo akanyu kararangiye, mutegereze umuriro w'inkazi uzarika abanzi b'Imana. Araja bukavatanya kwa Nyamutunzi Lazaro yamusize, abasomera mu Baroma 2:12. Arababwira ngo abapfuye batizeye bazahanwa gutyo birarangiye, nabo barabatangaziye. Aramanuka ngo yinjira muri Hadesi, ikindi gihugu cya kane. Yinjira muri Hadesi, ngo ashike muri Hadesi usomye Abafilipi igice cya 4 n'umurongo w'9, ngo akasameza zambi zote za ulimwengu. Ukisoma Abakolosai 2:14 haravuga ngo akasameza zambi zote za ulimwengu. Ngo ashike muri Hadesi, ngo akachana hati za mashitaka, ngo ashanyagura amategeko, inzandiko z'amategeko z'imihango y'amategeko 625 y'Abayuda hamwe n'ayandi yose akacana. Ngo abone ko cyanwe abo yarashanyaguye. Aravuga ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacigwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka ngo ryabakuye mu batabwirizaga n'urupfu. Ngo amara gufata gutyo ngo bivuga ku mugaragaro, ngo arabahemura, ngo bivuga ku mugaragaro. Arababwira ngo nahawe ubutwari bwose mu isi no mu ijuru. Nje kumumbona nahawe ubutwari bwose mu isi no mu ijuru. Atangaziye shitani n'abadayimoni n'ibisigo bihumba, ibiboneka n'ibitaboneka. Amen. Ngo amare kubikora gutyo, ngo arabahemura ku mugaragaro, ngo baka ubushobozi, ngo baka ubutware, ngo baka imbaraga. Imana ngo igirika ibona ngo areguse mzee wa wazee avuye ikuzimu, ngo iramuzamura, ngo imushyira hejuru, ngo imwita izina ruta amazina yose, ngo ayo mu isi n'ayo mu ijuru n'ayo munsi y'isi, ngo ayibiboneka n'ayibitaboneka. Ngo imaze kumwita iryo zina, Yesu akora ikindi kintu. Aragenda mama yo gukora iyo magambo, imaze kumwita iryo zina, ijambo rya mbere yakoze ahuye n'abigishwa biwe. Arababwira ngo muri Matayo 28:18 arababwira ngo nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. N'ubu abandi ngorane bafite baza bagira ngo umwuka ngo ni umuyaga, cyangwa bakagira ngo umwuka ngo ni igihu. Ni amatitire y'Imana. Imana ni Imana imwe igira amatitire 3. Umunsi y'amisi yiswe Data wa twese, kuko niwe se w'imisozi, niwe se w'ibiti, niwe se w'amazi, niwe se w'inyoni, niwe se ibiri kuzimu n'ibiri mu birere, niwe se. Umunsi ndagucungura yitwa Imana Umwana, ngwije kuza kwima mu mitima y'abantu bose kugira ngo babere ikimenyetso n'imbaraga zibajana mu ijuru, yitwa Mungu Roho. None ngorane umuntu ari mukuza akagusengera pasikila dala basanda bakidola basi nwara yawe yabanditse ikinege ukomeza usenga uzongere n'amafungo. Ayiwe iyo ni Imana shanga ningira kubahuye. Imana ihuya nawe haba kumanywa haba nijoro, bihindukiraho. Je
jewe nahuye nayo imbere y'aba bagabo bose n'abagore bose kagera ku masomo ndahimana ariko dore nzo igiswahili si isomo zaso ikibazo twahuye na mzee namamenya gusoma kandi mwarimu wanje guhe umuyobozi wanje wanyoboye gusenga no gukora ibindi byose pole mwene data ibyo wahuye nabyo nizo nahuye nazo ihangane nshuti yanje ihangane muvyeyi wabyaye mu mwuka ukangomeza Imana yo mwijuru igomeshe umure ziramfubyi zabaho naje ndazifite zabaho ntakibazo noneho rero bihinduke uwizeye Yesu wese bihinduke nzi yuko abantu bose bafite amawazo ababaza ngo se bazoja mu ijuru gute tuzojanwa n'umwuka wera n'imbabazi z'Imana n'imirimo twakoze tumaze kumenya Imana basi kuguruka z'ukwaje uwo bishugulika nawe ni Yesu. Paulo aliandika ya kwamba akasema ya kwamba roho wake yeye aliyemfufua ndiyo itakayetufufua. Umwuka uyamzuye niwe uzatusura. Ikirushisha abantu namerwe umuntu yahanurira Jonathan agashaka ngo ahanurire n'uyu agashaka ngo ahanurire n'uyu agashaka ngo adukumakume twese kera wayose. Genda usoma urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere Isura 12 n'13 n'14 ni amategeko y'abahanuzi agenga abahanuzi uyaciyeho wese gusha no gusha gusha no gusha gusha no gusha nuko batubiza Imana aho kwiheza icubahiro ukabitukisha gusha no gusha. Yesu wenyine yabivuze ngo bamwazoga ngo twara abahanuzi ngo twakoraga ibitangaza ngo abwira ngo nimuve aha ngo sinzi yo muva sinzi niyo muje kubera iki tibayobowe n'amategeko. Impano z'Imana Imana yazanye mu ikanisa iya mbere n'abacungaje, iya kabiri n'abavuga butumwa, iya gatatu n'abahanuzi, iya kane no gukora ibitangaza. Ariko zose zirerwa n'aba bagabo, zose zirerwa n'aba bagabo. None ko umugabo uri kanje uwo mbona hano iwanyu na Kivara Revera atazi yondi ese kuno wahoerera mondoza mumushira cyangwa mu mwambamba 000 Mumuvuga butumwa ndi abo burara nitutembee pole pole, si kwa haraka wala si kwa kukimbia. Nashaka beirabura kurusha so, nashaka bari ngufi kurusha ruhara. Yarasenge wenda senge amasengesho y'abasenga se nibo bamuhanguye. Reka ntabwo bandi imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Iyo mvuganya n'umugabo nyine umugabo uzi kuvuga tukegamirana nijoro ngahamagara mzee azavugiriza gusa ngo simenya urenge simenya n'ukugiye kambwe naswaswa aswa abana barevera baryo habagabana bibika gatzo naza gafa mwami we sinzi uko byagenze. Ejo mu gitondo kwanaje ngo umusigirane kalisa ongiye mukirari mirimba mazo watwakanye amezi abiri ko heri wende bizuri Yesu n'umwami. Yesu yapfuye arazuka. Izina dufite, izina dukora, izina rituyobora, n'izina ritagira ubwoba, n'izina ridahinda umushitsi, n'izina ridakangwa n'izabaye, n'izina ridakangwa n'ibigenda, n'izina ridakangwa n'ibiboneka, n'izina ridatinya amajigo. Zina twahawe, zina tugendera, zina dukorera. Iyo yava ngo ugukozeho uzasa n'ukoze mu ukugiriye nabi wabagira ubugingo nabi uzokubabaza uzomubabaza mu kugusa. Uziringiye umeze nk'umusozi kandi uziringiye ubutaza
abantu ni biroroshe. Amen. Vio waraye mwene data, ishara wike ikibitekerezo ika wike udufite Yesu nditse. Nimfata genda nindafata guma mu bigaragazo. Inzira y'agakiza, inzira kuja mu ijuru ni mu dushigo tw'ibyago. Tahandi wibonera nushaka uzohudumiye tuzohudumiye kondusha. Nasengeye muri Karongi imyaka 6 simyo kuyu waza kujanayo, kandi imbaraga zo mu mazi akonje tuzazisaba kuzuzwa. Zupfa kumva gusa igitengo c'imbeho nawe ukama wongera haruka sekitani abaye wambere n'ukuri kose kwibara yose kabara twaraga tugenda n'abagabo tugapfukama twaradutwarwa. Karongi kazijana ishaka igazo ikagarura amazi cyo kimbe yagukuba. Oya Roho wa Bwana ni mtulivu ambaye anatulia kimya. Na nifata genda nindafata guma mu bigaragazo. Inzira y'agakiza, inzira kuja mu ijuru ni mu dushigo tw'ibyago. Tahandi wibonera nushaka uzohudumiye tuzohudumiye kondusha. Nasengeye muri Karongi imyaka 6 simyo kuyu waza kujanayo, kandi imbaraga zo mu mazi akonje tuzazisaba kuzuzwa. Zupfa kumva gusa igitengo c'imbeho nawe ukama wongera haruka sekitani abaye wambere n'ukuri kose kwibara yose kabara twaraga tugenda n'abagabo tugapfukama twaradutwarwa. Karongi kazijana ishaka igazo ikagarura amazi cyo kimbe yagukuba. Oya Roho wa Bwana ni mtulivu ambaye anatulia kimya. Amen. Haleluya. Kugaho bene data bavandimwe, wobaho wicaye Imana yagukozeho, kandi ubu ngubu isi n'umubiri bidutwaye nabi. Reka mvuga akakantu ndangize, kandi mumbabare mu ruzi namwe ni kagufi kuva kuwa 5 mpamvuga mbabarije kumbira umwuka ndebe ko no bakuba. Iyo umuntu Bibiliya yavuga ngo turasana n'isi n'umubiri n'umubiri. Iyo umuntu agishobowe n'umubiri tashitani zigeri wabo ije kugirita umubiri ntugushoboye. None umubiri wagukuye mu nzu ukaja kunywesha inzoga ukagenda urushaka ibigoye hanze babongeraho ibindi bikukureho se. Oya ahubwo barawongera kwasa iruba ribe ryinshi ugenda ugiye. Iyo tsinze umubiri isi irakuboneka kwataka ikakurya ku manywa na nijoro ikakurya igitondo n'umugoroba. Wazubika ifaranga ugasanga zazimiye, ukaruhuka keka umugoroba se mugoroba uzinga ibifaranga naho nizi yakwamburiye. Iyo utambutse isi n'umubiri Satani sasa agakora iyo bweze cyaca nimpige mieleka nione kama nitamwangusha. Ariko Paulo yavuze ngo tuhagarare dushikame. Kubgaho bene data shuti bakundwa, basore beza, bakobwa beza, bahungu beza, basaza beza, bayobozi beza, ba mama beza, duhozanye we Imana yo mwishuri guhumugisha. Musenga ubudasiba, takindi chokizi imibabaro n'agahinda, takindi coreme ibyiringiro keretse gusenga Imana yo mwishuri. Ariko rero aha twicaye nta muntu waguruka, nimuhaye wumva hari icyo Imana yagukozeho, zamura ukuboko uyibwire ngo ni wowe wenyine wera Mana. Je ntacyo ndico uko narangije, nimba watinze tubonye mwene data mwe. Imana ikwibuke, Imana ibaheze izo murya,
Imana ibaheze izo munywa, Imana ibaburanire, Imana ibagenderere, Imana ibarindire abana, Imana ibarindire abuzukuru, Imana ibarindire ubutaka, Imana ibaheze aho mukeneye, Imana ijane namwe, Imana ibafashe, Imana yirukankana namwe mushaka icyo murya n'icyo munywa. Imana ya Yakobo na Isaka na Iburahimu ibibuke n'ukuri, ibagirire neza. Bibiri zivuga ngo kuzamura amaboko yacu Mana ngo kubenga ibitambo bya nimugoroba. Karibu abayobozi bose muhaguruke, abakozi b'Imana bose hadasigaye n'umwe. Senga Imana. Nta kindi twakwikubitira hasi ukuye kubona amaboko y'abana b'Imana yabaye amadarapo. Tugiye kumva mwene data Simiyoni, ntawe uzuvugira uwundi ngo senga isohari, uwakuyoboye ahari. Imbere y'Imana uriya ni data, niwe wandeze, niwe wanigishije gusenga, ariko ejo duhurira twembi n'ibyago hano. Kibazo mwene data. Mbere yo gusenga ndanezerewe, sinabonye umwanya wo kugera hano kuko nari mfite ibibazo, ariko ndavuga ngo none nzi. Ndanezerewe kuko ruhara uracyavugishwa n'umwuka w'Imana. Bamwe ngo bari mu kuvuga ngo niho anezereza abantu ngo bamuha amafaranga menshi, ariko vuga iby'Imana yavuze. Wavuze neza ngo urataha muri iriya nzu. Iryo jambo rirakomeye, ndanezerewe. Sanzu kuri wa wundi, ariko numvise wongereye imyaka myinshi, imyaka 70. Ni mutoya kuri mubona, ariko ikinejereje cyane nuko ubutumwa budakoze isoni kibuvuga ngo ubwo bukwiriye. Sema amena. Iyo umuntu avugira Yesu nduzureba mu maso ya nyanaka ngo ndakora kuri aka ngaka ngo akanaka ifaranga kanaka, ariko nje wongereye ndi mu gushaka kuganira n'ubu nari natinze nashaka abapasiteri ba Methodist tuganire n'abapasiteri baruhara bavuga ubutumwa mu bantu benshi. Je ndashaje ariko tuganire n'abapasiteri. Amen. 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 Igitangaza umuntu wese usigaye uhanura ngo n'uburozi. Mwana wanje wavuze neza, tugatinye umurozi. Nje mba mu barozi maherufu. Kandi mwebwe abayobozi nimwe mwijitore. Umurimbye ngo ndavuga ngo bantu hagarara ndavuga kwanza hagarara pastor pia mikorana munaua kanisa, munaua kanisa na mtaulizwa sibyo kibyemerwa habano iyo ubonye umwaguru uhagarikiye arahagaze y'inyote munanyamanza na nyimbo hapana tena naje datare ata ile makani uongozi mnaiongoza kanisa namna gani? Dore y'umwana yagiye ngwa kuntebe ngwambise urahagarikiye umbise hata sikufuzwa Rwara we ndanezerewe data. Komeza ntukavuga ngo niho baguhisata ukwezi sadaka ni Yesu. Bwana uliye juu ya mbingu zote, katika uwezo wa neema yako mtakatifu wa mambo yote, fadhili zako ni za kweli, ni za milele na milele. Wote wenye kuwa hapa ni watoto wako, wale wote wamenyorosha mikono yao, unajua shida walizo nazo. Wewe mwenyewe uwatatulie mashida yao kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Neema yako ipate kuwatawala, uwepo wako wa nguvu za Roho Mtakatifu wajae, waone nuru yako, waone upendo wako. Wabarikiwe katika mibaraka ya kiroho na ya kimwili. Endelea kuwatendea makuu, wewe mwenyewe uwajalie.
neema na uwezo, baraka na nguvu, utukufu na heshima viwe vyako milele na milele. Amen. Imana nyir'ijuru, Imana ikiranuka kandi ishoboye zose, dukomeje kuba imbere y'ubwiza bwawe mwami, dukomeza tuzana imitwaro yacu yose tuyikoreza kuko ari wowe wita kuri twe. Mu izina ry'Imana ishobora byose turakwereka abarwayi, abo tuzi n'abo tutazi. Ni wowe usugera aho n'abantu batabona ibipimo bikomeye, abasipesiyaliste bumva kuko bakomeye, bafite ubushobozi budasanzwe, bafite n'imbaraga ndetse n'ubumenyi buhagije, bumva kuko bize ibyo badashoboye gukora. Mwami Imana urabishoboye. Bibiri ijambo ryawe ritubwira benshi wakijije, wasuye ndetse n'abari barapfuye. N'uyu mwanya tukweretse mwami Yesu Kristo buri wese aho yicaye, ugendagende mu mitsi, ugendagende mu maraso, ugendagende mu magufwa. Niwe ufite guhumanura kandi niwe ufite mwami imbaraga ziraba abana bacu batareba. Asante kuko iyo tukwiyamaje nawe uzutubera umutabazi iteka ryose. Iyo tuguhamagaye uzutuba hafi y'Imana. Asante kuko ubagendereye bose, asante kuko ubahaye n'ibihe byiza byo guhagarara batura imbaraga zawe, babwira batarakubonye nabo bakumenye. Asante kuko uzumvise, asante kuko imbaraga zawe zikunze kugaragara muri zose. Ni mu izina ry'Imana tubisenze, amen.